Musiaisi wa Mutongo TV ni ikwacha Christmas chaku nikiende nesa aina mukethia na udhocha kidunguni chaku kila wendete cha Tuneenany'E studio ni naini makwa hii langu enda mamukethie ni muono ndu meta metelea kusherekea Kisimisi. Atutwaisi hata tala pepe wathi wina wati tala mo wathi mo wala wewe namo wakao wonde wathela tala mo wathi mo wala wewe namo wakao wonde wathela bangasya maleluni bangasya utuko nizuvia wanuwe miunde onde kuya nisanesa kunywa ninyusanesa na ndio na misionongi miunde onde. Musiaisi wito ukethia. Amen. Amen. God is good. Na mawinda on them we ni museo na musiaisa ni wewe to base tungitu iwitina ni na cameraman Sam, cameraman Stan, cameraman Kevin, director Winnie tukwaya yonde na nendo tongia muimo bya nundu wako tukwatambau na kwindhiwa naito na kekwa tiwe musiaisa wito wa Mutongo TV twindwa tweba wendongo hii na kwatisia Kisimisi keteo mita wa Jacqueline Binya. Namba yetu ya SMS ni ile 395. Facebook ni Mutongo TV na YouTube ni Mutongo TV/FM. Yue tuambia nakawadhi ka Kisimisi. Yo Kisimisi ndicho chao Bishop niambia naku. Wewe. Merry Christmas. Merry Christmas. Kisimisi kimawelesio maingi muno. Ateo jute yoso yelesio ila ya ndo ingi maeletwe ya kana ni celebration ya setu ni Christians ni kana mamiose ta birthday ya mabose wito lakini tikalikande ni wethia ni kendo kingi muno ni kendo kingi kibanganya muno kwa ukira tona kwasia ni kana ni memory ya kumana kana tuisherekea yulua Yesu kusiawa kwake. Only that. Did the same thing to celebrate last week Jamhuri Day. Ni 12th December. Lakini it depends on storm kwatie mwaka to year 62. June. Kwa week omonde twikitolikana ila Yesu wasiwe ona twae ikwa isiawa ona alama andikite mabuku ona maybe ona mama yaiwa isiawa mabuku ni maomundi no mundi andumena Bibles to simone so uno kulilikana we can be a debate ya Yesu ndahasia wa 25 ne lilikano ya kusiawa kwa Yesu kwa utiketha na debate ya matuko kana mwaka kana yaende ikakuelewa kana nundu ni mundu asia iwe kusiawa ikosu kwa nyenosa Christmas takulikana ila Yesu wasiwe lakini the biggest thing ni the gift of salvation bas a child who is born why wakange kasiwe andumaka uma north south east na kabithwa ngitha musumbinda kesi kaukenge kau you ki ukambani pe undu twasherekea Christmas tena nyendilikana mwatu akwata natu kongabu kimani tukathea mutitoni twite tima embe tima bela ti chapati Christmas is supposed to be a celebration. Christmas chate na chaike sio muno kana tiwo mwaka niguo chai kana ya ebinda ya gusherekea andu koma na uja pamwe na siana kutoa nguo nzau lakini tuamka kwa chetu yambo thichao kithaizo chumwa onolota enda
ni muthenya ucio maenda ona la mata ina iya tu mamanda iya tu ona la maina mindo mai meta to asia hata ukwatu kanga gwiti nyalika ni ya sukua wa ne bia ukesethia ni we kala sawa sawa lakini ene nzuita beba cha na ibanga na tubyu ona ngina basi na mukebe akimbo ina tulima watu nanga wa tulima ika na ndio kasanua na wewe kana nzuike kala neza waitu maundu dwingi lakini kila netela muno nye mwane munungu wa chapati ila tamita mithandwa ni namuya twetela na kalai nti aboza wa kalai kaikamwe kaikamwe ndoka tubowe sembe kalai ndiko wetha na iguta thinza nguku tukathinza mbui ndiko una kwina kwingi na indi nigo twetha twakikisha ni twathoa betli cia kwikia letuni nikadu education basi mbathi cia Machakos town kwaya Kangundo Tala Mitaboni na ingi cia Tanzania kou thetha thibinde cio na ndia iwe na ibinda ya kukwatania wesa thia ona utalika ikoni muthenosu aise ninye ngokima mutu ongia asa ninye ngotilanga nama yola ngotilanga nguku ai mundu wa Sikuku na wa unyite kigucha mumu ai koitikela kuwao na we mwa unokukila na wako saka kula nokukila na Sikuku si atene ona mabindasu faith nini sitwaenda miswa tutambia kwibundisia mwei wa nana twabunga school Yesu Bethlehem na mulaika mwe Uyete sisi ando eguma umwilone wasua mo kama yasia bonosia iwe nondo netoni ndata yake ndio wizangite kwa na mulaika mumilela amwe tukakie nondo ni notumani museo wa kalakana kasia iwe na be mambo tele maname na nitoka kukathaira na indi ruthe yaneza nitoka kukathaira tithe yaneza twambiye Christmas chao mundi twamana chatene ona twina kimana pyo tukambiyo mwe yange wasa Christmas chatene mwa mwosa kastulu na kalaka bila kangi kama watatuketa wata kakalaka mungu na kingi kitakiki chakunza wa mwesi chakunza watokeka lau lakini juje kalila wanona una mwitu na cheki ya the la musina muthino suku ya sukali ona neighbor unenga mana na alama tema miso ni kwetha wa kasamuto aketa kamandiko meke ya ka record kamwe kaika mbalu kaika munzalu Njeni na musungite mwithio igite ka mesa na ko wathi wa the lie ya determine wani mwene kinanda kiu akola oba miyo yake kamandi ko ekathele ima tuko ndemena simu kila mundu ena kamandi ko kake na kamandi ko kake kila nomba ni Christmas lakini kila mundu Simon Simon kona mundu angethisia ta mungethia Simon aitheke nini wethi atwenda osa tutoma ukethia cia bati yuwa kuya na mwaitu na mbui ya tumia maithinza kuya na itukuti na tutoma tikutete kuinetwe ito asindana kwito kuwe chapati ngwete na kwenyu kuwe chapati ngwete na indi baadaye usaiwe tuithi tukale mwiso hiwe sana isuna tuina haibu tuithi tukale chapati kwa inya faith chuicho ke moyo no mami wa kwanda iwe nae nondo wonene yesi mwamuka nanza mukesla bumusiokete ti boxing day after Christmas ndio boxing day boxing day ndio yu ni kuitama mali ya musululi na konywa masoso na subula mulile yo nondo wiye malondu wa kungiwethia kuiwe nguluwe kungiwethia kwina mboso tuse tuiya metwe yani Christmas ya tena unandwa mana one nja no tinja it was a unifying factor andwa mana kana ndiakwa na nasi na inyakwa mutheno sithi onthe twi makazi yetu na sweet cianengania wa ciana cionthe kanisani ona leluni na mulelu unuka komana na mundu na baluni tungi twaitu nini wakata uka wakako to nikondoka twaya ciana na to bolgam twaitu ingi mutandukite kwanza ta oitwila ene
Kana ibubia. Niwe yungu ugeba we ngule yango kuya. Sikuku ya tene was real. Na it was communal. Ya ikela mundu wonde tushereke. Unlike you sikuku ya matukwaya ni ya personalize iwe. Ugeze la nye na family yakwa twoka sikukuni. Ona zengi no tuthi musina ngalewe no thi kwa mwitu. Ni kinundu ni chatu ikie private. Na weze lona kwa mwitu ndo mind. Nundu weni wa ebinda ni ya sense lakini twa sense na mabinda tu kumaanisha family dynamic. Mikalele yito ya Kimisi ibindoke. Lakini ni maundu ala mekwitika. Yes. Na tuilea. So ni maundu meba bishop tutona kwika tutongeane musi. Tikumanisha Sikuku ya tene ya enzio na ya omundi ni ndoku. Ya omundi you need to a bit of Tuneenany'E. Na tukwatanie. Ndeto no izu Tuneenany'E. You know no ise kendo ke kala undu ene mendo kibanga. Ona omundi wandu mendo bango Sikuku yethe bwao no kwika. Na kwanza ebinda ene yonze omunanga ngango. Nundu kwina developments bingi sikigete. Kwa une andu no meke Sikuku neketha yena moyo mwingi munobyo. Actually ya ili teitha ni utananio. Ukethia kila mundu eigwa pena mugo ngoni yake. Nundu the Prince of Peace. Wasiawa. Maidi tenza majigwa maitanania nundu the joy fills the heart. To the Lord. Sina situ kuita kiene sa KCP. Mono. Yes. Mwana wa mutui ekitenesa. Any generation ya oni. Twali tendo tuitanania nani moto litomata biondo tunanena kuhusu ya Kisoi. Nadhani kwatia hii. Nikaanongelero ni kabinda ikabikie. Tusiokelele. There's nothing new. Ungua sua paikindu cheu. Kwa unye ni kulia ndwe kabindani kana Christmas ino tuende nayo tisiokeanie inge twambe yo na twisa imwe na ndu isi twakoma na inge tuyasia ya isi mukando nikana tiwo mutho na batonne kaitha isi muno sisi uko na visa na umanguko ekai kuna visa lakini na umanguko ngwete chapati andieka au my mama knows how to cook mwaka mwimo ndu isi nyako yusu wa chapati nikana tiwo lakini unaona the spirit here kana yupe bola tu kwenda ni wakuka pamoja nikana edha pengine ndeni wa miisu 12 tena yanga wanesa tena uana temana mbeza na ileana ai kaina bobo tabia tisiokeani yeye nikandika zizi iye kana kwende iye hata hii na wezi nanganya no myaka no thiendete kwa sisi kana no wende kana mayonde meobo kana nzwiri obo kana ona pala madu kunite bagala ngiugeza ithi ino kamukudi ende wikina wili we kwatolekile ko ndichawe kana tondu tumia kato tuendete ithu kana wese ithi athui ni twasianya nundu ekaine mutapie pai kapinda kangi na pai binda kaseo ibindeseo ni ya kana mwobo sia wango sia musumbe wachau wasumbe yo then wasia wandeni wango sito wasia wandeni wango sito na mwaka watutabia kindu kisio kana ni ibindeseo twililikanie tusioke undu tweka lakini tusioke twina uwi nondo ibinda yu tiyo ya omunthi and everything was available mutukuma oyu nyena makwa katutona twithioka tene twaenda tukathi tukaya chapati tukatia na twamina tuke wakanda imutu twitia wakanda na twithi kungi tukaya kwene wapa kwa maundu mabindukie ona tuyenda osioketi na twisioka maundu mabindukie piu economical factor ngalama ya maisha yeyolo ukesethela nduthoja ndo mabika 10 makekala kwa lakini beki ona ndwa tuika utwaisania mangos na extend ona ngi utesi lakini beki ndu kimwe kitukwata na sia Sikukuni kanisani andu imainda kanisani lakini saingi ona uyuma ilobi ukenuka ukesethela ona nduthi kanisani nondo ondo kwiki angwasi yaku ikanisa ya olea no ngona kithithi chonde kitinda nuwe na twana ko mikilela yitha wa Sikuku itono no beach ivandu bangi itono wa
na itwe nukati wa twani to matabia hii kusiokiania kuona mikile mikalile na tugathi hivi Sikuku kuzila magoani mwike. Amen. Kunenda ukosa baadaye no nikaito ukaisa amen. Ni wewe kila nicho kugwambia nicho no wagwe na mbelia pasa no kambelia no kana siana siakwa atuithi kanisa nundu nikite ni gwandu team membitikila nesa na nongi natunengekela bandu ndaya kabisa. My dress my choice. My dress my choice ndilika hapa laba afika pe family. No bongo nondo nisiona mwetu omwa TikTok aendie na mivuto. Ni fashion. Itwa rugged. Mwaitu yesethi athinikie hii. Nukutembo nukwa kuno na kola ye. Aindi ni ya blue, bali tembo kangite hii white na ina tulangi tungitwa hilo na kwako sie sabuni. Aiye, so mwendi keleso. Ati mwaito ndio wele wakini chao. Ni chao. Ndio wele wakabisa. Ni tetani. Yu moyola wa Sikuku. Na ndo maile to bana. Ethwa mundu ucio ena mutu ena inyamuku. Ni kuthi kutanithia ngoa ya mundu ucio. Ni wizikana utanu ona Biblia yaite the joy of the Lord is my strength. Peke ndo kelika ilo tanu webo. Na Sikuku etwika Sikuku. Kwethiwa ekayuti azia nini kuwe family yakwa ni thiokola nguthia yeni usine bayotani uno ni makuo ni matwae balangu batwana ngimatungo kwa nyombengi ona ndo ama yesa ona change maker ona environmental change lakini mukayikala bandu na asia Yesu okay na mwana mwenyo u kuthinzito kuyabe mundu kuya nyama iko you to activities to muthembosu tuyula na mundu akuya na maiko dola ndio wao ambe kana mwathinza mbui ara mwathinza mbui na mwetelete mabu au mema mabu mendo amema mbe kutafika nundu mayitembie siambie wewe yinzwa ugewa mundu datia ebu ya mbui yundu yesa wona yithi na yithi uthe ukundu izokulia indi ndiye kwi mabu mandiye ba musia hisia mutongo iwa mutongo TV. Merry Christmas. Namba ito ya SMS ni ili 391 netusiokete. Musia hisia witu nitukwendete na numbe ya kuendea kikala na itu kilungu Tuneenany'E na umuthi ni Sikuku cia tene na Sikuku ya umuthi Kisimisi ivinda ya tene na Kisimisi ivinda ya umuthi ivinda ya tene nitona twaenda musi kwa ingwatanio vaikuneenania paimwigwano na kutanania na kuiona nina kaswile kabibwe na kisakwa na ulonge na kiswile kabibwe kina kala tukampya na genza kala tukakubini hata ukadili na mauoni watembe atothuite na ndio tukali na ndukaumia ni style mpya ukayanze ni webuaka Sikuku cia umuthi sina umia ni ciosu nundu maundu imabindukite onange meka siku maobisini na mwaka tutanathi break yana weta kaundu na cia ningukakulia Sikuku cia twikie ni makwani nundu mwaka muima mwinonana lakini Sikuku ni wo mwabanga itwithi kwa mwaitu na inyuothe mwikama na ta musi umwe ona tamba imwe pia ngimeka get together ya family siana iko kana nzuku na nzuku ukosiko kakublessiwa lakini wisa idabuni ndi mwambe ya kumanya ngwa be wandu onendo mwika kando bado noke uthe yandu mabikiwe maitwika ni time ya makwani sindu isu sieta wanichao andu matona kwa avoid hata nundu itu sieta wanichao tunaise kipeke mena veki weu pe kusindana pe maisha mako ati undu mwena maku ni chao tu kitona kwikika nundu tubetange kimena kiwi ukusindana twailite ukikala nthi tukayange wasia muthemba wiba pastor mwakulilwe kule tayiwa ngolia na bi ndietelete manengane usungio ekione na kisungu it's just a devil it's just a devil nundu ndi kuona kila kitu notuma nilaona my brother tene nilaona my sister tene na itu abanga tuko koma na tuyemwe
pesi ndo twailite obari na etho bebinda ya kukonena teibange binda yingi kana mukethie mumwaje leo ni 26 yuyita etesiana imanya nesi thauke na ito tutananie mundu wailite obari kiwu chake lakini yu andu ingi mabitwekithitie nundu ni tayo holiday ila kila mundu wonthe kwitha muci uyuka kushof niguo muthenya ola nguyu silano na mwaka withie muthenya ucu kwanza ona kwa kwika mikate ni ambo thini nywi ya mwaka kwanza kunywa kwingi kwikika December uyiswa unoisi tunena ugo teacher na tithi ya nondo na Biblia ya na ulizo na wanywa soda saingi ni kuthio ukasioni nyusa uki na sugar high utwika sugar sukari ai be andu matesi kana Biblia ni lete uki mara maingi muno makwata ao kalakati mo ni musumbi ula waamini weni uki ni David kana ni Solomoni ona ndwete ote ingi ona ongi kukwata itu maga nywe kana itu make makono nake kote kwingi Jacob no zungie nongelelo ndo bishop wasi nongelelo ndo bishop wasi opo wa family pe andu ko ni nabika na munona niweze mwaka umwe ni mwaka munene mwona tandabika ya ninyo ninoka nangali ninoka na kiveti chakwa kikite ilanzu isi ambalasi na kuni wesi taisi byamwe ene isi kitwe bina ninoka na kiveti chakwa mbwasiano musisie isi ndethambya masilia na ndeka na ke mwaitu vandu amane yini vinda na manondo ku neutralize kiki ayambe yakwasia na mwikatwike muumie pe bandu ni nae ndo mutu abasa na pastor na ibua na wetienge waya Anania na mukake na wese the setup was a wedding na nila Anania na muka asia kindu kila na dimaya Bibiliani about marriage yelethwe ibezitwa nange wane ya Anania na mukake ithia musiasi yako leo nenga na kilungu che 10 pala waindi akwa na mukakwa lakini sisia how those people were connected and in family setup when my leather we connected kwanza weze they like mindo the concept was not so easy to capture no is already ithia neto demonize Anania na muka na asia mbe Anania ni wesene na muka ni mesene muno na muka wa Anania ni wathaitwe muno nundu ni wesi pe kindu chatewa na kindu kichatewa mume wakwa akitakia nduna ona na kulwa ni nizikila chanenga nwana kila chatiala na twetikilana na kina that is how the family setup should be okay say the late baba as a family nini se wonzu wa mwaka tatosiani we na ke wese wonzu wa kwa tatosiani we ni wese my strengths tatosiani we na ke ni strengths nika natotethanye na set your differences aside sindu ila twekie wekiwe na January mando kasiete December mane si akuiye wana muzo ili ya ize cha zamani ya kinuki Yupita sindwele na yaliopita sindwele yaliondwele sipite yunu one wambe yo lidikana mwaka twakomaniye nelenge December teno kete January tusiongete ilobi nunu wandiye kanaka tweze makuyazi ndo maumete ko matwaete ku nakakulila na wenda umbilile ngali yakwa nakakulila kwa kaika makana kange kae na mboso no lelo emwaito wabanga ndo enkuye ya nani nongo no mindo na ngoko sia kwa na jani ukesete la sindu sia last year kwiyona muno ni mukwete kwiyona muno ila muna kwatie tuvesa ila muna kwatie tuvesa aya kingi mutu mamwe manwa ni la woka sien ebindane ya Sikuku tuisherekea ila wa notice kana mundu umwe wenu ndeno kwati ula wena gwo linda wewe wange wayana ni ana mugayuka iye ikia wiyo weze the land wa protect your family now the only way to protect your family is to kulinda maima ala wekate yukwa mwaka ni kwaetwe chabati na kwa nyeno kalaka ka usolonu ye kiveti chakwa na bandu niye mwaka mutuo ya wekuwa wakwa mwaka woke uwe bakwa nika na weze walinda zimayu kiveti chakwa chuke kimbuye mindo ithi ni wona siana sia mwaka ni ndweke
na wiyo ya twana twakungua obandu wezilo ba mutumba nuyu mando tukula tusio kana tolanda kula tusio na mbesa sia yes ukonenge mwana wezethela noko kana kathuitwe no kulio na makwani yangi mambi na kimena kimwe cha mbi yabai bishop nuwo uwie nama ndonge ni wo uwie mutu wa manana nyena kwa nundu nyene ndi wa musini sikula kwingoni ninye nuwie na ninye ngunari labu ni kuno esioki ili nako kwacha kwisa kwepoa mwaitwa yesa asi ai na katema mwiki ya bishop nundu bishop wo uwie nama na kithando lwani cha ulotu nengie nguko no kwa mbaikuweka nuwizi benda maziza wana benda maziase benda maziase na mwongo na misingo kwa mbaikuweka mugambi yo tubenanga na maida tisa hizi amatuko aisobe iku isike utubenda nama nuwizi akama batu kwana wethika nguko kwa yenima nikithandulwa nijitemba no muongo ni misingo emwatutie ukeyuya ekaini mutabie pe ala maizangi ngo na ala maiza isi tota hivi lata iko mwikeke museke lata na mwikeke muse chongo changuku mwiki yoge nduke na maana ni wizi yako tulea na kiu yuko na masiasa sio isiwenesa na mwikaye mutwe mutwe ni wase na tiza muno izia ithoe ndoke thoe lakini wamina ukamusie woka wethia kana mweme wevu na iwathinza nguku mwikie ku mandondu fundisia iaka kwebwa ini sawa nuni tunimwetetea Merry Christmas ni sawa yuni yuni twanena nia na twewa na nitwa atabyange mateisi bekangi kekikai we umie ku ilobi wendete musi pe party sike kama obisini end of the year parties party after party na yona asa kwindi ana kanywaji kamweka black kenge ka white ingisio mix wa matunda na nini na ndio hizo kama na mdosi wa kupatini uya muomunthi ni utavyo ndoko tabana wibanga umunthi ni utavya kelani wiko na Christmas party ya obisini uyibutwa une na ningitione tengi mabutitwe izubi ni mubutwa buya yuona wathi party ya pala bosi waku wibo aitwa aluta machukuni aluta muithi saa 10 ili muiumo ni saa 10 ile kwacha you continue yumwisubi tondu munene eobau na utona kunyo no kethia nthakame yaku iligwa na anoke ndukaye si tutatona nasio na munene na ange mamilo ange mamilo wa magambi odavika kano kuma na beka ngeke wa mulevi then siri na kamulevi anena maukweli mulevi na kana na you weambie osome ambozi wa umwe wakuna mtu anakupenda hapa wewe umutabia obisi ni uswa ndoti dauda ndita be mundu kwendete kubenetwa mna ange mabuta na musala wa kwa nuwe nisi unaiyo nati lionaya ange mabuta wa instantly yuko umwezo bia Christmas mwikabije mwika January mutena uya nangi buna no saiso onati anene colleagues nene oyambia kwasi hii Faith ngona umbona undumbona umbona ningothenge yangu tine ngukwate ngutine ndiambia ukutina china muyambia kauita itaile nangi mayambia wendo taile kwanza muno buba wendo taile yuba ubone ugetolika buba wendo nundu ona Biblia ne wonete mulu apate izimwe na pia kanengane atabu cia wetwa katika mboka ya munene ndukaye netomo nundu akausisia na nutono okumenea mwile ukasia wia ombona wiba Yesu anenganie ngelani umwe wokio likate na ngwa ya mboka na esa okelwa kulwa we wauma banundu alao ndemegite ngobia ndune na ngwa ndune na kuwa wauma ba ni nenete ulua mboka na kila ndo na kuweta one binda yete na pia tiko seo
isubie we alikwa mbokani yeba ndukese kwithwa uye alikwa mbokani eliminate we ni kanonge amanthi we kwa uti wewe ini kwa mboka ya kambunde utona enda na we ao mandwa we weka kwa uno lazima mundu ethe ena abingwe matuma yake monobyo nundu ando ingi wendo kwati ando ingi makwati leuni na wendo mina mundu ando ingi mazia ne leuni kwa uni laisi monoko en laisi monoko ko ya akuthela sisi pia wa mina ikalambokani withonesa ni wisi security ya kuya liwo lawyer na kinywaji kilonyo ndukaete we kinywaji kibingwe na nduko kilange muno kaenda achone kitae ni kiuka kwa either we very careful na ingi edwa nuto na ndo nengo excuse ndukethwa mbokani no sio kuyu usherekea na andu mako na mwaka mbaito aka senior mwalika mwathimboka isu itingae ndukelekelie andu mathe kama ngethia na kuyambi yothe ka wikunana na cia moko na ciana nini itinge nundu kwitingo ucu mubaka ucu wekiie obisini no gwo uka na keli kethwa no uthusa mundu mukanu ubuthitwe muno ainywa na kamilwa thini na we senior actually makosa ma mundu mukani momoneka muno mbe wa mundu ume ni wanywa tasikati kalanga wako manana waini ni wako manana marula indi aibo we mbosi tu nengete ndaya na kuukie wikite ilango ka ngoma komi nu ote tenganitwe katulio amo kiletie kumwe kunkula kungi kwindi amo kwatangite aku baile to kwikithia aibu na maikwikithia aibu na nundu yu ne binda yo mundu kwe TikTok mbosi faith tio ya atetenganitwe na ni wendo mbia you are fired na wendo mbia ni fired endo thuku la we wende umalete ni wese wabithia ni wu ni wambe yo tabika you wendete wambite po utabikite no yuma wese thela ni webu na ni mbosi na we mbosi nondo usio la we bonde twa nengo iko opportunities ni take yata aka opportunity ila si na ume no sio tila utona no mundu lakini we maundu aume meka tutatonya aya secondly we mundu muka we boss kana we ocha tutweto o we junior ndukende kuiva lave munene waku muno we sethela we pu utwaite kathuli u ni to wenda kuone ukaenda umutabi sio gethia muthuna ni wentie bandu bena mawaita na glass yaki ya thalaki unuo kwetio utikie waiter bandu wala tuiwe ni mo na thirdly wathipatini we mundu muka don't trust anybody ndukazia yutu thukuma imwe kana utu ikala imwe kana u ndwitha wa wisi mundu ausiasia ata pe andu makasiasia makasia unga mukwati wanesa tieli ni wisundu tuikana nake pe ungiona kumenetwa na mana pe ungiona kwi yake because you are a woman na we position in isu kwa uwe we mundu muka wathi chathini patini isi abu chathi ikulie ula wetina wakwa backup yakwa no ona kethwo kiuzu we samungo yo kabonywa soda na waumala thiu kanyukia kunenge ko to muga in a comfortable place na nisilia ona kauka don't trust nduka trust na kikamba itao ndukaekie kila mundu I think it cuts abroad ngina ona ndume nundu ona kama tuku nimetwikita ni mome osie maume so ko ona ni mwisunge mwikuku mome na misele yu ni kwatia ndeto nando makwa na kangi uyongelela kai nduketo patini na uyona mdosi waku yenywa sindu sieto matel siji ubange chuni chonywa na ndu budget take something within your budgets yangi maenda nundu ni siamana ni kunondo ngwenda wizi maasia maasia vya mbwerere sia ubwete ndeto ila ile uweta bani kana twithe na kiasi kila kindu ni kiasi na wae makwitha wina kiasi ndini wa maundwa ona financially kiimbesa ni waumia na wiumia na anzia nthuku muno na ekangutavie okana education maitu ni matavie kana umunthi
tita tene sindu syo munthi utona kwitio sobomwe na wetie sobomwe wimina budget ya muimuima wako na hesabu thuka nai na kila kingueta ni kana ikwa ukiuke unyua ni utona obebya mabui mako kana the same tola kalubu katene kalubu kama wa kaiwa kamwe kamaketha wake kamwatine madukuni kwena na pea ume manyuite kwa miaka mingi igwa in fact kuyange manyuza matona zo nyoso pia beita bia so we 10 kleti na wiona okela anatembea nesa butondo wa wona uge wa mana wikima ndaunenga uyokila uyetilia na across board ndio ngelondo mwaka waweta across board naku mundu wakwa wathi chathini cha party ya we are concentrating on party office either wina time limit tio twiko bikie busa umwe na saa 10 na ile cia ni ukethe wabo sisi oba wa mina one wa speeches mwa minando nenge mbaiba yala manenga wao mithinzio na soma mithinzio ila ya nenganwa next time with we on a target ni bikiu ndukathio koyo musele kwa faith mwana akulu isu kilangilo ndibu nipo niendete bandu moka party na mwina present na ndwina target na ndukuya ndo ukwenda nangi mayuka na mibiko minene maikua ene maikua either wa wena limit kwa mimi we say they went to bag ni ya leather lakini yetete tusubu tongitwa ene wikwate kani kukua yitu soba to nusu no langite ni wakwa manaka matendi kama kwanza ni ibinge ya kama ni weki ya mubukoni na nini technology yoba kakuku CCTV sie kuzi omulekera ka imagine mbitha ndio koni oyiko nwabisa ukuyete tokoko kana ukuyete to sambusa to mangange nene kulio fei azubwendele wete evo osili niwe kulio nene nalone thi kana nitithoya anana imaitu mithinzio tikathoya andu ala thukumana mu office ni mithinzio nitithoya ala tisiani gwe kuya musi mithinzio na mithinzio by the way ni ya mithemba bingi mithinzio ni ya mithemba bingi no nguya muthinzio na no ngunenge muthinzio kikithiko ai saa ingi matu nengo pia wenda kuona kasati ngawo ya kasati kamuruto kanindo imino mwaka mundu akeguzwa bakasia ningo yothoyo Bishop Kasuti andilikana ngoyo mwaka o mwaka ene ogede ili uno mana no mana Kasuti kai kanjaki kani ka feivi mwingine wambane kambe wano mamotoko hiyo jakibe kinu kwenda kuweta kia chaba yatwathio sherekea baya musi paimana makuthoa kindu wisi kana mwatwika imukitumia mwukito celebrate mwethio mina nai nundu angi maenda ukona mabika musi mambiye matana nie kila mundu na yuka kaini weiye then pase ubwe kimecho ki kana ukayuthoa muibika kwa chamo yambi otwa andu sibitali yumusi mbethi ya ukitiwe wokitwa mwanywa mwafika manales ola inyanyu gwo mumaniye ndaina ko ona ndiye mukite ikata nundu nake ndwani mayonthe yigwite ni amana ninyo mumana ascha thengi sionthe ona ni mabitete buma mwatindata ikule nake wakata na you know wese levi ndesiri esi ane nakabala kumbe ane na oketeke chabati kila kivadi ukaminwa maskini wako kuja we na kete chabati kila kitu we mwana yi aki Sikuku ni binda ya kutho chandu onthe musi na ni binda yota na ngone situ na wango seiye na okose yandu katikanya binda ya Sikuku na ngado na mbeke abe binda twaise no umbeke na tila sima tutindani lakini yutolwe yani tushereke birthday unondu mondu mwa birthday yaku natulikana unaenda ndina unenga muthinzio pe muthinzio wa mobosia witu kana tiwo Bishop Mala says Merry Christmas. Merry Christmas na moyo bandisia happy new year. God bless you. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Mwitu moyele.
Thank you so much. Ina mana ba surprise toka umasia. Na kwa ni ngumwi I wish you Merry Christmas. Na pia ni ngumuti ya ngathimo cia Yesu. Amen. Na eta wa John Mwaka ni wolondu eta wa Merry Christmas musia isia wito. We mutongo hii twende no tongo ethani abu musini twisanie tutananie na indi muindende na kutwathima. Eta wa Jacqueline Binya. Eta wa Jacqueline Binya. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.